ewo nketia kumase court Allah wallahi pia Eja Malik uye kremoni una ye boa mano me pa cho me ye nua yi ba video na BJ ye kan ye pe na wi an video o mo ba no na ese mo de to ne so na obi aha ye nua yi na epie no ne dem no okay the self control our team no ai ye nua yi sabe en honama kwa ne bi aka ti ne posua ko de ba yi no hwe ne keje cabinet ele wele yi na siwa waduro si so no ne pan a wodi esi niam si so ti mi se waboa ne ho abrabonu ene ono so wo mu ya wo ba so mpankom a okure nnua mienu yi enkoyi na so nyame ne boafo ye da ase boama miura me pa chew ye wo bible ye wo quran ene ye wo podua opede ye bible ope bible ye oni ene no kure be ye adwuma peja fa unseni fano eye me kwabena boama ma one so mpache eye me kwabena boama mi kura me nsem bible asama me bekan no kure trodo kontompo nka ho onya me boa me out die in court yo papa yetie o ada roma eye mishia abaya bi ye fe no Deborah Wusu e won katia na mene no etena ho etwempena mene tena ho echei ana nyisen bem tinyisen bem no papa bia mene tifie ne yesa ade a yeko ho abusu na me nkobọ kokoko se na bia abusu afọ no ya omahu se o me ho me de ose yoyo me ko ho abusu ama abusu aso ye dai eje mitum ma mene tenai ma owoi efa no fa na ba pia owo dai owo be ma efa no fa na ba to owo be ma metu akra ni din ba ma anye no ayi bia mia ti miye ye no na akra ni nya be 1.5 year na o se opeso okusua adwuma me kware wan kan chan to ka chiro ma me ba ko ana o ma me de be to manim ayi oba dibole hai to ma me de be to manim na me ye se akra ni sua sadia nko ma akra na ye de statistics a no aye de no ti e kan na chinchina adwuma na o so obesua na jam si otomate sadia ne ye be ma akra na aye de a statistics ne ma akra na statistics ti no so sua adwuma no wa sofia ne ye so ye tinketia na me so me do avani ti eja wo be se satan so mini kanti na man for spare na me de bitwi ti o start adwuma no afi wo ye adwuma na be 1 month to 2 months afi na gani so banya sesa okọ adwuma o mantem obeba na ade asan me ma pon adwuma na me ba na me nim so wo fie na me kwa akohwe bebi ono ti no bebi a me ti no emu sha da ntwe fan se bebi e we ni bebi a kwan e we me kona akra no kwa na da wa oni na danfo ba ko fe na ma bana oni na da akra na da de no ko bisa na danfo no so oto ade ayede aba metna numu atna obey mada na maja ho na meko te omuwa na obiti am na se woni boy bi e twempena e fe no Malik Malik ya odina be court e fe no Malik etu na me busa nse de bosie ni se na ma de mat o se nye den enye ne kule te omuwa na me ko boy ma no se be ma me sew oba no me na ye den awo ebusuafo so ye den eni na matete ya se obi bi no timisrewa so obi bi na de pacho ne ne den entwa so be man so se nya ne kure na msi yo mate na mitwa so enti dabi makwa adwuma ba me ofie ne kwa makwa adwuma mo ofie me da kwa ko school no no so kwa adwuma ti mo ofie be ya be 12 na madam for fam se meje spare na me den me fa nko ya adwuma ti me kwa me for se menya spare bi ko enti na kwa na no ide wa ba be hwe na ja me koye ti me adwuma ma no bo be 11:30 to 12 se anadu se spare de wa nyu ho adwuma o so nya bi ti me ya me ba na me se me ko hwe oni akola no me koye no oni ho
ukaze okotete na na ju 12 ri okọ hwa kola dia akra nje ona ono no onya things onya menya feduma batam bia me ko ho ansa na mayede wakoda makofie okay ti me ko ya no na akra no ne na danfo na yede eda ho na mbusa again so so okoto ade koto ade ba this time ana mtete na ti me ya na mu se ofiri boy ni fie o yede ofiri malik ni fie ba eba akwan ni emienu ofase ya oba ni fie to okwanwan efa e kire sei ti mu yan se wo oba na me so me tian to oba na me shiam se nya na so okoto ade na woja akra no ne ho nde me ne mienu ne ntokwa na me ye na me de me ko etosu bi esan ade achi bi mi so saa me ko ye no ni fie na me se me saa ade me tena ni mu aye da atwen me wan se boy na de taxi o e ma mienu na tim ono ne nadanfo no etim no wabesi ge no ene me ne boy ne de ho boy ne tekan ne ho de me ne ntokwa me loko kan ne me tutu bi man wo kan ni to no tu kan no senko de ono so ye driver ni o tu kan senko de bo me man driver man nti to yes ana ge ni dwane ye ekwohye efie no loko pon na me so me ne boy no tokwa to yes o tu kan so de bo me to tu kan na me twem ho no ono dan ho tempa so dwan na me so me chesi nti na me so me nkutaka ana ko to ko na police for bi so wo ye ho no edu no mbo bali ya ho na me call police for and say boy now or the taxi be twem no say ni no ye de o ye kronfo to du amu ye de enche no ana police for say na o si yo wate to oduru ho no ana police for ye de police for say da mi ko fie na oduru ha o munim kwan wa ye de e de me fa so to oduru ho no ana police for no ye de eche no no mo so say ni no bia ba mo henti nti o mie ni car no boot no mo he o mo so bio na no ma plate be bia gu no bu jan say no ma plate be gu car wunya no he ene no mo ne twen ya no mo din ko shemu adanko ami police station tade e che me man ko mi ko madwuma na mo da mi jao ti o mu ano mu yi no no mi se bia ja oni ga ni tembe ya be jai oni ni nyai sisi mudi nti we adame wai tuaso oni ni nyaaye temuana osane no de ekotwem esan ekotenae nti da ko me ye adwuma guys me fa no odi kan wo baako oba baako dada nti da ko me ye adwuma ana obafo me kan no am say okwe no so ne baba ne papa friends o magiska wo kuru mo ye de onfa enkohwe enkotu akran school fees na am say okay ne fuka ne enko mi say ja ofu ka na me no e kasa ya na me ni ka so twa bibia so na yen santa me say enwa ti osi ofia sofia ba jimi am de ne bae ofi ji ya sa ko sofia na me so ofi papa akwan papa no mo e ba fia on frem na me de me fa na me am san de ne bae ti ya ba me ka so ni on koron ko hwe akora na me pon a me ba fi ti me pon na do be 10 na me ba fi so no e de no ni ho no asan ja akora no eko na boy no me fan say u fi mi fi a o kan fie ba ko 1 2 no akọ boy no so ai mi fi e kiri di onya no ana ja yes anti e no ni ho ti na me san ko te boy no gate am ko no boy ni ho ene ho dem bufu yi ene ne me bomre mo so ho na ko ye mo ban mo bomre so ma ko to tesi so na me ko ti toilet ni bi de ko yi ni gate no anu nyina ni door ni nyina no what did you tete me de rubber e she wonsa ana me boa ya boa ma bra ba we ni pro boa ma wa dwene nye shepetin mami wo dro de mbedu akire su boa ma mami nye izo yo kasa ana ewie mi nei ana me shiti ko ye ni gate na no eti mo wa na ga ni we busa am say bozi sa story bo modern twetwa ni ye pa mo wa na boy ye case ga ni we busa am say boy na friends obi de treta ko ni gate no na mi ana ana ho kwa mbufu ga na msi wa na wa dwenya adwuma wo hu say me na me ye me ka chen say nya me ana ga ni ko wo ye te free ho no eno ano no
mene ga ni temu ya dai eti mene ni temu krante na me sane ne ya dai ewo ho ti na boy no ko galamse ase oni ga na ya dai eko misuna mini eti be 2018 mu afi na me ya adwuma akọ afi mu anse bibia be hye misire mu ha ade na jejere misisi efiri mi sura de ha ne adwuma efiri misisi ne ba ni nyina enya adwuma eti misɛ bia ka na me tenam bebre na bia ayede ayesa eti ma kofa akola no ebe chi akola me ne yede eda ti me ne ma so no ahomache be for mi kodware abesena kwadma afi me sole ya mi tumi sole me bubu agude mo trot so de mi ti ona me ne gu mi ho de mo na me ba no de ode kosra be bi no ya mo wan ne bi me ne gu de mo na me ba no akora koto ano ono akofa nsuo ba ye be wo ye na kra na nya sen oh satam no 6 years oh oyo ba bema fene bisma ki sira kwati oba wo ye prepare ko sen nsuo pa ntade achi na man bi wo na me fe kan sin ani ma me ani chini de udi me chini enko ti minua ba ko mo fa ba ko oye gbon oboshan no ko baby oso ko baby na say boy na amne na ko ye no Malik no ono na aye mesa ani aja the frefre busuafo mi wan so na me dia to girl no ebusuafo mi say ni na aye dey aba no mo say oye boy no no ye benya Malik no so say girl na we dey oni obenya ne number ti girl ne frɛ no ana obae en ko oba na ade asa ti me menhia ne bi nto ne girl na abusuafo ne ko hia ye ana omode tuma mi say ni na o say o ono de okoye na ade enti se omo frɛ me no omu busa me asem ba ko mienu a na me kan kra na no ana say we mu say tie na abusuafo ne ko hia ye ana ja ya frɛ no na ja ye no busa me say enchina police for enchi hwa na ma omo china msike ya mia ina ma police for ne ye echi ko ka so ye kromfo ana obusa me say toilet na me de koye ni gate na ya hwa na msuo mia oba ba ko aja pade eta na ha mu nti bu be wu o eye de be mampamo sabole ya hele mampamo mami wi aka mampamo twe kasa ana ya busuafo ni nyina atena se na kan no se okay me ho beto me ana ho na mu ya toku so sa de obi anfa bi nya den enka na no de ono wanu bi ni de no tutugu fom wanu na mon muguso me de ma musuma no bi na otutugu fom na oye nto ye no ka se o baby a o de beko baby o ye de okoya ade kro no afi ye bono na se o pese obeko etina danfo bi na felfo bi ho na yekosi ne so na fe oye ya na ja boy ne kan ya na oye nkwan to anfa yanko bi okode ye ko man bi wo ebu akwa sama no si ne maami bubugu fo man na ye de ehwe no na ode ye ko man no me pa chawo Malik se ma adwa no we ge no we yire no di bodan ge no to say dem ni ntema say oh Malik ne so awale no da mi se me say me shede mu ntinu o de to aso me be dagno so pa nsem bebre mu a me bisa kasa eti ode me ko man bi wo ebu akwa o say ma ne ma mi bubu Malik ne do ko say yes I know say o no de ono de ye ko e fe ya ode ye ko ye man no eye ya ma ye duro say ye nye afi ye mi ye duro be 1 month afi still na ade na ye ya ene ya so misisi eba me na utadua no ye adwuma dabi eno so awu say misisi no ti tiama misisi no say me tu boama ho me so na sem no abusua fa ne ye be wuram ye wo course bi a ye be ya frɛ ni pa binom na sem no ya na mrantie mu hye yie e wo maayoa ho woni na wo baako wanware no wo chempra ja no nko ne baabi
o ko report a kire police force wo ye ko eno kra no san ko ba kra mi san na wo ba ba ko wasa eye twa so yen ko computer so ajadi ai be ma to say afi onu oba ne kra san wo aha ayo mu ana mu de afi de nyina obi a ntemte yale ne ba ya na ja ujani ja wo pen baby fine ti se me ne me ba be ma no anati ba nje nyame sunu kwani mu ni oba nje fi se me njanje na me se me nko ma no ono ana ehwe ne ba no nkwara no be ma no ko school akwa ban school ana ko to anso international ni nyina adebore ya ai ono a oh nyame nhira ana ohwe nkwara no se be ma no fi school ba de obedi no me so we se me ma me am ni no fi na da ono a na wati ya mtimisimi dia meja me ba ni pinsa na be ya onso to no ma minute me ma me nua fi ni atimi ya me na fi nti ma me anga ma me dia wawu ma me dia wa fi o ma me afi ache o ma me fi ma che arefo mo hwe adwuma na adi ni o D4 Paul woni ayi aduana ba na oyeko ba adwuma wura tai wura ena che se o ma so abrantie ya SOMPA bro nsen ye to aso miensa wo fo na hu fifrei ye de kwabran bo ama afuru yo ne de abo ama hia ni nua ye de na afuru yo difo nyame hira na adwuma na edin ye de na fo ben den to aso e wasem no se nwie ti se me ne akra neti ti ye na ja mo fa mo ye se mo be fa ma ko be mo de me ko obo ase kwa yesi kubu ho no me fro afo akwa sai ti akoye ko hwe na man ye se wetumi aye wetumi aye wi man ye baboka 5000 na okan ye na je ba ebusan for dem beto eno anu no obia tweno ko be 2 years musumi da fa ko sa ko toilet Malik no manyam ko toilet de na mba na fa akotu egu me pia se me so we ma me pia betan bontin kakra se me sumi no bia na jam se me de bedam na ja omuwa me na ja minyama yare sana minya adwuma hwe me ma no na me ma no me ho kra mo ba me nchen kra da me sika kra na ana aroro kra ye de akami ti me sere mo a tiefo a mo tie me ne mo a mo hwe me sere mo mo ami na ja empire sama mama yare sa sere mo Malik yenya Malik yo yankona yene Malik nkodi nkomo kakra hello Malik hello Malik assalamu alaikum alayhi salam nati say Filiam Fadaro mana muso boko wo maame na make say so for maame so mpanko mosuni wuni ma branti a ye friend kwabena bo ama da bia wuni ma bai we bia na ne wo ho a ne ye friend Deborah no ache no boy na woni ne wo ye no Malik odina sembia beda ya chirechire mu ache se wodi fo bebre semli bi o report ma police form ya chi ukotu mu kwa wasade agyanai kura besrasra wo dan wo baba akupe ya ho na numu na emi se de o chire mu na emi se wo so fa ba bi kakra and bibia said sa David so mo ko ba bi ma ebusa wo gitum se wo de okoye wa I know the okan say why mistake dinka beka say ne say one the family buy am catch it say the catch e buso nyina say me call baby there eno nti sa but me there the jai bia mo bo ade say sa asem na ekoso se ente sa ni pada sini pese me mabra boy basa ade a bere me samana masa ma jo Malik na tie ente sa ne se na enya woni Deborah no na twempena David sa we na wo kase wo se me gitu mu se aha ato ti ase de no de wa anye antumu sa David me catch family ni se me de tumi ni data na issues no course no me no minya bela because adana ekoso ya de me call central echimi komo central etimi tumo central ama central no me boka bebrebe ho entitama
hwehwe ase no mu nyina wie no omo ede me ka ma me back no me pie me fan say be ne 3 be ne 1 month because car no mo de to car na me twenye enti car na san say ama car no si central be 6 months enti na car no na ase ma ya wie a me beton kra enti san say ana me ye ne foforo enti me ye wie na eno kra me san ko man so na me ba anajo me do no mo bobelia ana mo say car is stolen car ana say for what say car is stolen car na chese no susu say obi na asa akọ ho saa yeah say ade na esi no ade no first one mama ya chime edima ande edima tu Malik jina so na musa no boama eno so na akọ kan ya no dabi eno de anya wa yo Malik kasa enti say sa de na koso na say masa second one bi masa happen dia na sa sip say asidi pe bi na ahye daire yes ha enti eno no wo mo cheme de me kwaran kwame adankwame no edipa no one the best friend for but enam say issue na esi enti no ono no asasi say omo no e kan free say me can is stolen kan enti na asisi say me mako wi aka no ana kan say na de pase wo ni me adwuma me bi ko kan me se wi ana maton na say issue na say wo no wa fa ni serious no enti anadena no frɛ ne commenda say o machi an obabi ewo nkatia na wakɔ aka nansi ade party de rosi kan sa so obi a wonim ne da enti ma anadwono omo sa na me kofie esa ko bomb search kikiri na me sa ko dem anadwono ntia no panom be omo sa de me call so ame ana so ame so me ko dem wo honom enti me ko dem wo honom na commander ne say we na ko yihwemu ana mkacho mi say asam no me statement bia me make say me ma explanation bia because asam na si ana the same issue na no me be che me call central police for first one enti omubusa na me ni hwe America docket da central police station enti omi enko ye kona sa asa na America ne sente sa dia umpo betima jail me ana commander na say adenti ana asam na sa na me asam America na tie because me to me no minim issue bi e koso bia na ya search me second one say car no kra na the same car na because much car no from a car no almost 6 months ma bobo Canada de age me car wie masa ya wie bi 1 month na masa say car masa ko wia na say entaso mu na o se me ne siade ne nko central police station na nko na docket na me kan onko say it is true ampa etimi ya na bo na yinani you know siade ne no yinani ana si da bi ase na me ho mete because do mu ye na me kan ana si da bi nya me ko ayi siade na wo central no no na me o ka je say na issue na da asaba enti no o mu se kameme ma esna me se me explanation da me de be ma wo mu me de only thing say me say sa asem na esi na ebi esi ho ama ma ba be mu won ti sa doketra na mu say o mu hia enti no na me de be mi hu ano eno mo no je siad me ka chem say menko na why busy kakra o ma me time na me adoma na maba na me ka che commander ni say o de obeba enti am say edibe week ana me sa rush enti me kona me fa dropping na me pan chewa oni me a higher advance say amanfo enti me kan say me ana me de me ni nyina bae enti ewura e ko no de docket no ne tintini ni tie mu no abrantie yale uni mu ho hwe dabi de ade ba ko mu a wo kan say woni the family ni bae no ana me catch the family ni say me de tumi no minim ade ne ho hwe ba de ade ni si ye ni say me de tam ade ni e koso no ana me de me catch the obo ade say o ne bo wi ase obo so ni asa obo ade nyankopon ya na obo ade fufuro bi papa na o hata na nyina sum no eti se me as a young boy amesi so amebo bere ngi pada se ni peso hada no sai ni team pon ni fifia o suma me no me de me bona dan se nko no so ba me de me stress ni papa ma no ntore da because ejeli na no ntome sa
enti sa wono pese jeli media ena mi sumi jeli no ma obo ade so obo na jeli ni pakro nti na yɛde na to da mu jail na Malik emla wuhia Deborah no ɔka kyerɛ wo sɛ no ne bra yi wɔ ba oh to me there no the only thing say one transfer ɔka kyerɛ by the sick to me ma men ka fatin kyerɛ ka kyerɛ me papa ɔka kyerɛ me sɛ ɔne boy ne jai ɔba ɔne ne wɔ baba ɔmu ni hɔ ɔne dabi ɔne ne ho bia na bra bra yi ba ya ntɔkwa bi piepie mu ne arada na wantwa kyiri ɛno deɛ na wutie pacho wutie ne mitie ɛno deɛ tumi no saa ne man kwa na asif sɛ me afro me na ɔno gba da not kwaya we many time enti na nya deɛ sɛ yɛsɛ obi sɛ obi no obi serious continue sɛ bia wagye ne pia na dabi because ne hu nya me bebrebe sɛ asɛ sɛbe wagye obi agra na dabi ni ho saa tina kyɛ sɛ ɔhwɛ ana yɛsɛ bo amɛya na wɔdɔ bebree na ne wɔdi akyira a wɔde yɛ saa that's the only thing it is said that Dibola ne deɛ woni ni wɔ kora biem oh for the past so many years just me huna me chia no di nkomo na like ebi nema ye twam amo ni pana me tunu sɛ onyini nti o ma ne nimra fo no hwɛ na we na wo kan wo kasa ye mu sɛ wo deɛ wo di gya wo bɔ adeɛ sɛ obi a wayɛ ne bɔne bi a wo de ne to prison ɔno pɛ sɛ wo to prison us anu eduabo eduabo ni sɛ papa no bɔ adeɛ no obi timi sama ni pama bɔ adeɛ na yɛden de udi wo mani ma mo kɔ abu akwa na wo mo kɔ yɛ de ɛno de tumi no papa ne ka kyerɛ me sɛ ɔmo fa me ne ka kyerɛ me sɛ sɛ minim baabi a ma bɔ no ho atɔ na nam so na fa sɛ misua yɛwo me ketekete yɛwo me nga na fa sɛ me da ma me na so oledinya problem bi na wo yɛ de hu sa atama yɛ nga no Malik na sɛ de wo history enti na beto history wo ya ka kyerɛ wo ɛno ti yɛ wo history da ho no eti ya ka kyerɛ wo piao eti ya ho na wodi o mani mu ma amkɔ yɛ no ya na me sɛ papa no yɛnkɔ so obitima boa boy na enti sɛ yɛ ka no kona boy ne so wɔ ka no kora na me kɔ akodie boy no frɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔkɔɔ yɛ no papa no ɛkora yɛ ɛhwɛ no na ɔkora yɛ a hu sɛ ɛyɛ adoma ɔbɔ ade adoma na ho bɛtɔ no cause ɔhu sɛ difference wom anam so yɛ de ɔbɔ ade ase enti minim sɛ ogusu a ɔkɔ bi kɔ me fada no ebu a 3-4 years kɔ na mi hu da 3-4-5 years kɔ na mi hu da enti me nkɔ hɔ enti efa sɛ last year na mi hu na kyɛ enti me kɔ manso na me ba ana me fa no ho enti di nkɔ no abrante bi na wɔde ba ha sei no wagya ha ba da o na boy no hwɛ na ne lifestyle no hwɛ na wayɛ no ho omom titiri pa no ahayɛ okɔ ahobɛtɔ enti wɔ ma biem enti mi kwa de ɔma ha kura na wohu nam se da me hu no no so okay ɛne de yidi nkɔma ne ba ebe Malik na ɔsi ɔde agyanan bi bɛsrasra opuna no ɛno so na yɛ no korɛ ɛno so bi na wo kana no so saa metu kwan saa mekodi asɛ 2 weeks na nti na sɛ saa time ne korɔ de adbɛsra na wuni hɔ da mini hɔ metu kwan nyɛ sɛ bi aga ne korɔ bɛhyɛ wo hɔ no bɛyɛ saa no dabi metu kwan bɛ 2 weeks kɔ 1 month Hey, Pacho wutie me. Litie. Aha, enti me na metu kwan bɛ 1 month. Enti I don't know. So o ha no ta ba bɛhwɛ sɛ me ho na me ni ho a. Me ma twen mu no, me ntan so no so. Enti o hwa wɔde saa de no ɛyɛ no, yɛmfa sɛ na bɛ 3 days pɛpɛɛpɛ. Enti me pie anadwo me so to be honest, me kasa ba me pia me ma fie ntem. Me bua me be fie bua 11 10 ma be fie eti anadwo no me ba bi a college no na me tee se cent na dey obi akọ private anan eti no modum light o mama off fie ho anam se ma me nso me phone ti na maturu me kwana no pepepe ti me so phone no na ye de private no
ayɛ me first date na no nyinaa ana credo na demu no me first date credo no baby a me kini be baby a me kini be hyɛ no koraa no wa hada de toilet ni bia wura kini hole no e de afra we no sɛ bia me kini koraa nsom ana watiti bia gu kwana no sɛ bia wintimi enyina kwana no hɔ ana wana be you na we de wana be yes hadi we enti kwana na me san fa dropping ana me da me na nso bi hɔ no ampa am enti no pa ana me frɛ girl no that time kwana me ne girl no kwana ntem no na call off bo me hu ade bi ade na me hu ende to me de me hu sɛ ebe guy we na be sa ade am o si de bo ntimi nyina de bi sɛ da desi kɔ so no de me hu so na be sa ade we ɛno so ko bubusa no to ko busa no busa wo senyo na yeye anam okay yentwa so enti ema na gɛ no ho me krate ana gɛ no ko fa omoni nsuo ni adade that time kana mi ni efie na me so me san kra kɔ enti ofra me so wo no ankasa akɔprapra saa toilet na atwe ni ho ni nyinaa ana me so me kra mi ni hɔ enti obo ade ado bi a 1 week time me san aba back ana me ba enti me na gɛ na yɛ wi enti fie ono ema that time na me kase omo che me kɔ so ame no ema police command catch me say said the ensem sti kɔ so no se me mfi krom wɔ kran na enipa bi na o ma plot enti o beti me kume enti ma na me tam nso enti ma me fifie hɔ ana me de sɛbe abrabɔ nyina namu ene tempenten kwa enti me mante jam me hwan me fa say last year na me che sa na say bisa say boy na say seni yo nti na male wo de asam no ni mu hwe da bi yo yan ha wadwe de tam na family bae no na ase 77 na me ho mete na me ho mete say ase young boy na bibi say esi no ana me ka che mo say na tie but me de metima ya aboa ne say nipa na ohwe me ma me sori na fe kokuo se fanta na ye ma mo no tutu bi gu fo me no na se kire sen o se papa ne kire se wo se me de akoma paaji aje mo fe so pacho atiase matiase yo ne papa ne ka che me se me de akoma paaji bi ko abusua bi kan ko me pam ye mate ye da se why emi se unchire mu no hello Deborah hello Deborah yes never sorry etesai erade adu unim bra kwabena bo ama never sure there o mani papa unim no never sure there I be Johan wafreni Deborah usuni never sure unim abranti e friend kwabena bo ama na oka taxi a na wo mienu no no oka trotro no ana idea unim no ye friend kwabena bo ama yeah do one sir what they say never sure the bedi akọ what the bedi akọ bo ama the bedi akọ ayo nti ene na chese ono a Deborah waba mi show yi so SOMPA nkomo se me so ono wo nkwala na brantie bi e friend Malik bi nso betwan mu ho ti wo ye niema bi enye ono agene fom so atum ti osusu se Malik no na waye ne bibi ama wakosa ati bi ye owomi asem no nim ho de yen asem se so den kam take care mama o de ye te nkanti kakakra bi dibo de wonim kakra bi fa ho ka kire yen because oba ye wabo abaso wo se esi oyale oda dem nkore wa na wo hye wo ti de wonim ka ho bi akana ye mpem wa ma no why mom de ro kan ne no kro de no kro de o kan ni na no kro na ususu se yade no Malik ni nim ho bi ono boy ni jitu mu emre bi ma ye ko hia kan ho asem no kro ye busa no wo se wa anyi bibi antumo ojitu eme ko hia ma wo mutu nsakla wo asem no so enti no aka dalete
boy ne de ne ko enu kra me hu obi ono wa ususu so ono na esa dara tu akọ ba bi ko miem kra o ama enti ono na dalete me mo ko man ko bi family fo ne di achi na me ni ha fo ne dalete o mo ma o mo de ne ko Deborah some ya abai ya ka se fa bi na ejina wo so a wo so be gi atum empra kakra no be maliki ko twen na de brai wodo bebreba odo ma wo nti ni wanya botira akọ wie ni sei yo dibo ti se dia na wo so wo ye de abo abelai ni na me ma ya ma fa mu bia e sei me hu bia me nka bi e se me kwa me hu chile me o sa nkula no se me ne no nkula wo ya le da de me se me ana etu ntimi ni maliki nkasa na Deborah wo nya adwen sakra me ba cho no ya ka bia me kwa ni bi ma se ni si ye no ya ka bia u ka bia na afam do so ye ne se bia ndem e so nkwa me hu ni bi o so ye de ndem ye den na afam do ye ya se o ye se o di tu mo ni boy ne kam o mu ko shia ya ye ko tu sa wo so o mu mi kwa bebe o de ne ko me o mu ko na me nka ho ni ya se so de na ko bebe akoyi na gia ojitum so de na fa ba bi ana na wabo ni dua sa wo se kwan abo de ne pass ife ho ya o na de ni ko de yesa na fe abranti esu di nine din Deborah I am so I am pass ojitum oh I am ba Deborah musumu sisu aya munya abotre kakra o be ma ne wawo wone wote wonya e wobone usema kwafa mpran foforo wonu so odonti kwotete agya na akoyi obi pran no sebi wadwena sei kwa report na ma police ache na akotum na ni panyina na ya ne bone wode be chew hwede abranti awie Deborah ntia ya enhaw me de yo ye it is say wawale ana dibo wawale me no obi na tie de yo nyame nka ho ai bye bye when you be true ono so ne de asai